Туугандар азыр тынчтыкты сактап отуруңуздар. Сот процесси жүрөт. Ошон үчүн тынчтыкты сактаңыздар. Эми билем, көнүп калдыңыздар, таң калбайсыздар сотко, билем. Көнүп алдык да соттошо берип, бирибиз менен бирибиз баары, даже биз соттор бири-бирибиз менен соттошуп атабыз. Мурда жакшы эле бирөөнү уруп койчу эле, бирөөнү сөгүп койчу эле. Азыр арыздар өзү башкача. Гүлзат Мамытбек деген кыз таныйсыздар да. Быйыл ошол кыздын үстүнөн өтө көп арыз түштү да. Ал эч кимди отургузбай атат экен, тур эле тур, шалбайбы эле шалбайбы деп. Алып келсе мени кошо тургузуп койду. Туруң шалбайбаң иштең, ошодон бери туруп сот жүргүзүп атам мен. Ар кыл болуп атат. Бизди да жаман көрбөңүздөр ошон үчүн. Иш деген иш. Sotlar özlerine buyursun. Türk'ün özüne gitti mene geldiğin var. Sot kalgandan keyin sotday bolbaysыңар bu. Kim girgiz? Ne olup atat? Qanday kim girgizdi? Men seni o bir aydan beri izlep жүрөм го, kim girgizdi dep kayram. Men neme qilib qo'ysin da. Eling turib qolayım. Ne turuşat? Ne men tug'ilganda beshigimni terbat qo'yganda, mine qo'yat. Juda teptir bo'lib atat. Ne qo'yat? Белек kimge жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салтуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Siz sot, bul жер sot zal eje. Sot zal bolgandan mına ekranına sottun bir nesesini koyup koysan ölesin bu. Sot bolgandan yolka polkalarını ele jürөт. Sotda boluş керек da. Төркүңүзгө киргенде эле кирип келип атасыз го. Мындай кичине адеп сактасаңыз. Adep saktavay men kimdi saktatam? Seni saktatam bu. Men seni bir aydan beri izlep жүрөм. Bir aydan beri жүрөсүң. Ötkönde Batkende gitti dedi Batkenge vardı. Andan keyin Çallavatga kettin Çallavatga vardım. Mına oşqa keleversin. Eling turup kalan söyrügön. Kayra kaytalay, meni sot dep koyot. Sotqa akarat kılbaңыз. Sen akaratına men akaratım eling turup kalayım. Sen ol, ma akaratını neme peş kılba. Koy otursanız eje. Ejeleve. Aka deyin banan. Aka deve sulu kız de. Kaçma. Sizdi mi? Anan menim eskindi. Meni. Sulu eje desem bomba. Ejesin alt taşta öyle sulu kız deçi. Sotsun mu kimsin deyim. Anan ne pajar ni görünüp atam bu. Şu mına Allah pugaçaga okşap giyin olganın araganda. Pugaçagası yok öyle bizden giyim. Mına ne oğuzun teşik be. Bul galıstuk. Sottun hemen malotok onanda oluş gerek elesem ne burçatka baskan malotok. Uyga usta saldım ele burçatka bastırıp. Almaşıp ket ötpey mi? Makul mine olsun oşu olsun ölüp ket şeyin turp olayını. Bulda ele duk deyt. Sottun bir avatı var ölüm turp olayını. Hem özü başka iş karab attım ele hem girip kaldınız ayttınız ne olup atat? Hem meni kara. Meni kara. Bir karaysın bu. Hazırlaşmanız. Bir karaysın bu. Tamaşa. Hey! Ece ya sulu kız. Men seni bir aydan beri izlep geliyotam. Men o Batkendin Bucum degen jerinden geldim. Men Batkenden seni izlep jüreverip 5000 so'm pulum ketdi. Sen ol puldu sen ol akçanı maga berbesin. Mına veresin sen. Men akçam ketdi elen ayını. Ne oldu ançalık hem aytpaysiz mı? Men ajıraştırıp koyuңуз. Uşu da uşumda. Ajıraşat ekensiz, yeriңiz menen ajıraşasız. Ağa gel uzuçu kılıçtın gereği yok da tura bak. Men erim menen ajıraşkanda sana gelbeytiler. Meni erlerim menen ajıraştırıp koyuңуз. Erleriniz menen mi? Başın jetpey kaldı mı? Koya turunuz kanda erleriniz bulundu. Oşonu men düşündürüp bereyim, sen koya tur birinci. Men birinci 90-yılı turmuşka çıkkam. Tak, 90 yılı. Keminge. Al oşol Keminge birinci 90-yılı turmuşka çıkıp al güyön menen 15 yıl yaşadım. 15 yıl ozgon oy bece. Jakşın ele yaşapsız. Eceleve de otamaz, bir de oturguz koyamın azır. Sulu kız. Men oşonu menen 15 yıl yaşap, al güyön menen yaşap, jakşınakayla yaşap, anan al güyönmün çaçı düşüp kaldı. Erkek kişi gende olgandan keyin çaçı düşet da kançası oturат mında yerde. Yok, gen seni yok ele çaçı düşüp kaldı. Oşa çaçı düşkönden keyin erkektin uykusu ketip kalat gen. Uykusu ketkende kanday? Uykusu ketkende aldı men artı bir deyle öyle neme çaltırap.
Anın qanday ziyаны болушу мүмкүн эми? Сиздин жашоо тиричилигиңизге кандай метешеси бар? Жайым мындай бол. Bir günü desең, күйөөмү күтүп уктап кетипмин. Амалда эми свет жок. Уктап кеткенден түшүмөн чочуп ойгонуп кетсем жалтырайт. Элиң туруп калайын, балдардын көчүгү ачылып калган турбайды деп өзүм ойлоп, жабам, алачат, мен жабам, алачат. Элиң туруп калайын деп жаап койдум эле. Жаныбар экен сүйлөп атат. Ол күйөөмүн башы экен көрсө. Siz ne de oyladınız ile? Men o baldardın göçüğü açılıp kalgan okşaydı. Mıntep söylüyor atat maga, cevap koysam açıp al. Mıntep, nele menin başımı cavatasın deyit. Ne deyit? Elim turup kalayın, zorla söylese. Uqtaşına. Nele menin başımı cavatasın deyit. Güyöңүздүн ünü tanış. Bari tanıyt. Anan bolbay kaldı oşanto. Bolbay kaldı anan. Koydu ananım menen 15 yıl yaşap 2005 yılı 24 Mart'ta ajırashıp kettim. Hızlı menen ajırashtık. Toz topolon al götürüp bul götürüp al Moskva'ya gittim, ben bu jaka geleverdim. Siz törkününgüzge geleverdiniz. Törkünüme geleverdim. Jakşı kız alışka ketpeyt dep kele atıp Çallavat'ta düşüp kaldım. Suzakta. Үйгө жетпейле калып кеттиңизби? Эми жакшы кыз алыстабайт да эле айна. Биздин Жалалабадка. Жалалабаттансыңбы? Анынчы? Саңа чеңе болгон турбайбы? Ошону айтпайсызбы? Жалалабатта Сузакта түшүп калып, Жалалабатка сыра Сузакка турмушка чыктым. Жашоом оңолду деп айдым. Сонун болду. Карачы, Жалалабаттар мантыны жаман жакшы көрөт экенсиң. Күйөөмө манты жасап берем, курсагым тойгозот, курсагым тойгозгондо эле о жетим бийлейт. Андай кылып. Кайсыл бийге бийлейтилер? Анжанский полкага бийлейт. Кыз келиндердин алдына туруп эле мына антип эле. Биз Жалалабаттыктар анжанчыга түшкөндө анжандыктар өздөрү чекеде кол чабып турат да. Ошентип анан кийин эми бийлей берет кызганасың да. Анан кой да буну менен деле турмушум болбойт экен деп анан кийин 2010 жылы 7 апрелде ажырашып кеттим. Мында жаман катуу ажыраштык. Kızganıpsız da. Öte kızgandık. Men kızgandım da. Jaman emi bul kүйөөм suyet ele da. Hızıçı olup, toz topolong bolup, men oşqa ketip, kүйөөм артымдан oşqa kelip törkünüme. Düşündüröйүн деп. Çıgıp süylediler. Men jaktagı 2 tirik içip olgan eken avtomatla attı ele. Başын жапкан бойдан кетти ошону. Көргөн жокмун ошону. Катуу болуптур да. Төркүнүңүздөн бери ызычы. Жаман ызычы болдук. Өлө ызычы болдук. Ошентип анан 7 апрелде ажырашып жаным тынып отуруп калдым. Ошо менен болду анан. Ошону менен болду эмес. Кайра тиейин дедим, анан өзүмчө уялдым. Тийип атам, чыгып атам, тийип атам, чыгып атам. Уши кетишимде бузулуп эле кетпесем болду да. Өлүктүрүп калай шарманда. Өлүктүрүп анан эме болду. Анан коем тийип чыга бербей, кошуналарга шарманда болбойн деп 1 жыл убактылуу дем алдым. Убактылуу. Подружка таап алдым Таластан. Жакшы. Экөөбүз 1 жыл кайфты кылып жүрдүк. Ал Таласка чакырат, мен Ошко чакырам. Таласта мени мыймандайт. Анан ошол подружкам айтты. Ой, жалгыздык Аллага эле таандык, кой, бирөөгө тий деп анан кийин кайра тийдим 2011. 2011 каяка тийдиңиз? Билбейм мен ошо күйөөмдү эч таппай койдум. Bir turup Çallavat'tan da, bir turup Narın, bir turup Çüy, Bişkek, Batken de öyle. Men oylap koydum, jetim koda öyle koydum. Det tomda öyle koydum. Şunda öyle. Ol kүйөөмдү hiç tappay koydum. Al kүйөөңүз менен канча жашадыңыз? 5. Аны менен эмне болдуңуз? Al içip ketти da. İçsem ne oldu? Jo, içken jaman eken da. İçken de yer kıla albayt ekensin da. Berkiler koca deme kılsan burada. Bul içken bolbay kaldı da. İçse ölüp ketsin. Erkeke okşap bir şarakta eki ölüp içip koysa kana. Anan? Ağa men suyum yok bunda. Bul tirik bir şarakta ap kelip alıp stoldun üstüne koyup. Atasından kalgan bir Kıtay'dan ap kegen 10 gramlık rümkası var eken bunanday. Oşana ap gel valım maydalav için memi çağın mazgimi çağat. Tan atlı çayın. Öçüp kalganda gitarana ap geldik. Gitarası var bile. Gitarasını ap keperem meni aldım oturguzu alıp özünün aldığına oturalım. Muayentırlaydı. Kırgızstanım devirdaydı. Көңүл буруңуздар.
Moskva шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Irçı ekenler de. Oşunday oladı. Biri ırçı, biri biçi olup öldü bir jolu. Siz jalan mınday talantlılarga tiyip atmışsınız. Jalan artistlarga tiyip atam. Anan içkenden bolmadı. Anan içkenden koydu anan bolboyt bu turmuş çota uzabayt dep anan keyin anı menen ajıraştım. 5 yıldan keyin bilgende ajıraşma. Nege? Men ajıraştım al kamaldı da. Oo, anda sizni Xuday saqtagan. Xuday çoң saqtadı. Bolmasa men qoşulup qamalıp ketmektim. Qarasanız, Men ajıraştım al kamaldı. Anan oşonda үйгө жакын досы келип турчу. Жана күйөөңүз. Күйөөмүн жакын досу, агайым көз атып көтүлөм да. Алгам алгандан кийин не чек каламбы же жесир каламбы деп сразу советке чыгып кеттим. Өлүп кетсин дейм туруп калайын деп. Карагулжага. Садага болайындарга. Кеттим ошо жака сразу эле. Сразу кеттим. Күйөөңүздүн досуна. Жакын досуна эле тийип алдым. Не болуптур? Не тийип аткан мен элем бекен? Баары эле тийип атат. Элиң туруп калайын. Аны менен канча жыл жашадың? Аны менен 3 жыл жашап калдым. Неге 3 жыл? Жош эле да. О сүйлөбөйт эле, ал бийлебейт эле, ырдабайт эле, эчтеке кылбайт. Жош. Базарга түшсөк калып кетет эле. Мындай бир эр катындай болуп бир урушкан деле жок. Жок, эчтеке сүйлөбөйт. Эң катуу жини келгенде чыгышке дейт эле. Сиздиби? Анан сениби? Мен аялысыз го. Ошол чыгышке дейт, мен аялыңмын десем, чык даярданып кел дейт, анан кайра даярданып кирип жатып коем. Анан 3 жылдан кийин болбой анан жош экен дедиңиз, ажырашып кеттиңиз. Ажырашкан жокмун, ол өзү кетип калды. Мен ажырашкан жок, үйгө келсем, кайын журтум айтат, кетти дейт, каяка десем, билбейм дейт. Анан ошко келе бердим. Анан ошо менен болуп калган экен. Болгон жокмун, ошо менен ачылдым мен. Тез жашам келип атат мен. Канча болуп кетти? Эсептебе, баракасы кетет. Аны мен деле эсептеген жокмун. Адашып деле кетти. Адашып кет. Адашып тымчыгып калайым. Эсептебе ондой. Анан дагы чыктыңыз. Чыгам да, чыкпай мен отура берем ушинтип эле. Мени чыксын деп жараткан. Мен жерге тием деп жаралганмын. Элиң туруп калайын. Азыр эме арт жактан күн чыкты, көлдүктөр зор чыкты деп көлгө кеткенмин. Акку, тимер акку көлгө чыкканмын азыр. Кодду Сколго кетип калдыңыз. Кеттим ошака. Элиң алысыраак эле түшөм деп, эч жакты карабай ошака карап кеттим. Скол кандай болуп атат? Сонун болуп атат. Аябай, мен мурун эле тийбептим деп азыр аттың кылып атпаймынбы? Сонун болгондо кандай? Кандай сонун болгондо? Мына көйнөктөрүм алмашты, тиштерим ондоду. Мына сонун, көйнөктөрүм мурунку көйнөгүм. Карасаңыз, ооба караңыз, жакшынакай кийинип десеңиз, мындай эме гамаждарды кийип десеңиз. Энең гамажу, бул өзүм эле. Баткенский. Национальный түк. Мына күйөмө чыккандан бери көйнөктөрүм алмаштырып бердим. Аркылардын көйнөгүн кие берип, урша берип, ызычы болдук. Элиң туруп калайын. Мына кара, сонун, мына гүлдөрүн көрдүңбү? Наркы көйнөгүмүн гүлдөрү күн карама экен. Мына көйнөк сонун экен, мына. Жаңы алып бердиби? Жаңы алып бердим. Мен ого тийдим, сразу алып берди да. Ал күйөөм менен жакшы, сонун, бул ичпейт. Чекпейт. Главный карасаң. Спортсмен. Бул ырдабайт, бийлебейт. Ана. Анекдот айтат. Настроениям түшкөндө күлдүрөт. Кудай сизге эми бак айтып. Бак айтмак түгүл, так айтты. Сонун болду. Жерде токтоп калдың. Жерде мен атымы токтогон койдум, мурун тойна эле да. Азыр атым токтоганда. Анда сонун болуп тур. Аябай сонун болуп атат. Мындай тез жашап атат, сонун болуп атат. Наркы жетиндер карызды алай берип тур. Мынерге үйүп коюп тур, элиң туруп калайын. Ана камалып кеткен акыркы жолу мөл булакка мени коюп алып коюп тур. Төлөп атабыз күйөөмө көзүнө, ызылдап эле. Жок, главный токтоп калган окшойт. Ооба, токтобосам токтотту. Күйөөм билет экен, сенин эрге тийип чыгып чыкканың мен билем деди. Эми деди шымыңы кысып жашагын деди. Шымыңызды кыспасаңыз эмне болот? Шымымы кыспасам күйөөмүн камчысы бар экен, мынандай. Жок, мынандай. Жок, мынандай экен.
Senin molotowun kança on. Ya koysanız kamçı mınday ele olat da. Men görgömün güyemin kamçısı mınanday. Mına. Al güyemin kamçısını görüpçü. Menin malamdagilar jarimi davatga ket, jarimi ağacıga ketebiz de oturat. Onda kamçı çoğun kenda. Öttü çoğun. Başına bir çapsa kusu yiyesin. Özüngden ketip, ırağından ketip, jaşoga degen suyun öçüp ketet. Onda kamçı katı kende. Öttü kat. Bizdim mala murun cindi malala. Hazır dimmala olup ketti. Öttü sonundan da jaşoğlu. Tez jaşo otaz. Güyeme aytты. Sen mılcın kılcın kıla turamazsan, mına kamçı menen savay verip enengde okutup koyam dedi. Anda aylanız, жақшы kende güyöңüz. İçmese, çekmese. Çekmey. Futbol oynuyor, futbol. İşo futbol oynuyorsa. Geçe jakında Katar bu nele? Katar, o Katarda oldu. Katar'dın birinci Katarına oturup futbol görüp geldi. Үйден topta açıktım, үйge geldi, toptu teptiler. Toptu liboy jaka teptiler, top özü var gol oldu. Anda жақшы kende. Emi tınçın, emi dakansa jaşaң. Jaşabasam hem jaşayın. Jonda masele ne olatad? Masele menin zakısımı kırık beriңiz. Sebebi mına qamalıp ketken güyöm menen zakısım kırkılbay kalgan. Al qamalıp ketip kırkılbay kalgan. Bu jetim hem çıgıptır. Zakısız kırkıl elek. Buga baribir men mınаны şuyöm dep keleberet al. Munalarım ne çağып atar? Kayın jurtuңuz bolsa керек da. Şu sotsialga şıldыңdagан adam alып kep koysan ha? O ejeler ağısınız emesmi? Birtele tanış hem tiyip çıkarsan zvezdasın da. Hey, mına zakısты kırk. Boldu. Tez bas. Oğoy, özü biroq mizan boyunca biz biraz vaqt berishimiz kerak. Vaqtın urganım var, şart 40 boldu. Arxivden ele 40 pasport canыңыз var pasport. Pasport alış jaman kıyın bolup kaldı. Burun pasport alış olmadı. Hazır pasport alış, enen ötüp ketse oşan tiriltip gel degenge çeyin barat. O hazır bardıq nerse. Mınaga salып algam. Hazır men sana bere kalam. Sen oşadan eme kıla kal. 40'a kalsan. Koya turasın mınaga salып algam. Men azımda bere kalam. Elin turup kalayın. Hem çoğat olmayın dedim de elin turup kalayın. Elini turup kalayın. Bu şaşılıştan bunu sen çıkmaya kalayın. Hazır mına. Elini turup kalayın. Öyle kaldı o bir yolu. Mına ke koya turasın. Mına 40'a kal. Elini turup kalayın. Öyle kalat bir yol çıkmasdan. Jaş kezingizde sulu bolgon ekensiz. Men akkuvalçımın. Ana çetinlerge tiyip çıkıp it bolup kaldım ben. Hindük bolup kaldım bir yolu. Boldu jürüň, o arxivden ele 40 berem ben. Oşany tezrak 40. Sot salыңdagy öýbay şamal eken. Je tüýme bir nerse giyip gel bolop kelbepmin. Iskvajnak bol öldü bir yol. Kalan Kulamov Mirlan